Bishnupur District Magistrate Government of Manipur ati thai pa kamai thailai na Manipur tuang irang roi kalam chuna Manipur Injang District Imphal East Imphal West Thoubal Bishnupur khani Kakching District kau curfew lau kamai tai inthua lau thuan khwang pungu khorai tingjin khwang nai ngan na curfew hai Bishnupur District longkhau lalau da kan thai tuna sai curfew lalau na bamchini Bishnupur District inkoi mekhau boibang sinang kabiu nu mai pochai sinna tat makhangni sakane Manipur tong irang hai buru na churuk hian na tatkai na bam mai hai roi kalam suna Manipur konai mai kaithian khani dukan aju kagan chana lan ngam mak mai dukaner aju roi puat kagan chana zuan ngam mak na dendra mai aju ariu na bam kho moirang agang ajang khonai mai hardware dukan ka chui kho intai mai panchin chin mai sa roi sian demand suwang mai hai Manipur tong irang roi dendra mai aju ariu na bam mai kho imbu na rendra mai timbu laudat mai ta lani mak mai khani mikup mai thiak hai dukandar ka goi khau podriti laudat makhang salawo tuna dola nai samla mai nulle dukandar ka goi kriu ka mai khau sakan tongai moirang gonai mai hardware dukandar akhadroi sa ka mai kyutho thaikum teroi Manipur tuang jati kanai ka khau irang ka hauna thaisu mai kabiu ka chai mai kai sam man mu mai aju nai na ba mai red zone area moirang khau dukan lan ba mai dukan aju khau pot sit mak mai akhani pot jot mai kagan mak mai roi kalam suna kai khun phungam mak na ba mai kagan khau bank loan lana khani sian paulana dukan dung ba mai dukanar aju roi sian thoi ti mak na nu mak mai dukan dung duang lo ba mai employee ka goi khangni kai khun phuk mai supajang roi bu tong tolop ti mak na nu mak mai porit aju ariu na dukan hai dung ba mai gan khau mi kup mai demand gong mai hai pai na rendra mai katok mai tinai lawe tuna sakane imbu na hardware dukan khau zwan ba mai pochai ka goi hai Manipur pang thang roi phongwong mai pot su mai jang roi landslide su khau roi blockade su mai cheng ban su mai roi kalam chuna dukandar aju khau rendra mai pai na ariwe tuna ni sakane ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯤꯡꯂꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯍꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃꯗ ꯍꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯄꯣꯠ ꯌꯣꯟꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯊꯥꯗꯔꯨꯕ ꯑꯗꯩ ꯃꯤꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯡꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯋꯥꯔꯤꯉꯩ ꯆꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗꯩꯗ ꯏꯔꯩꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯨꯕ ꯊꯥꯡꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯕ ꯄꯩꯁꯥꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯋꯥꯕ ꯄꯤꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯏ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯏꯔꯩꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯍꯥꯔꯗꯋꯦꯌꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯄꯩꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯣꯡꯐꯝ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯔꯗꯋꯦꯌꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯜꯂꯒꯅ ꯋꯥꯍꯩ ꯈꯔ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠ ꯋꯥꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯥꯔꯊꯗꯤ ꯂꯦꯟꯁ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯗꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯁꯤꯟꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯕꯦꯡꯛꯇꯩ ꯂꯣꯟ ꯂꯧꯔꯤꯅꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯁꯤꯡꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤ ꯂꯥꯟꯁꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯂꯨꯝ ꯅꯟꯒꯅꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯇꯦꯛ 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 ꯐꯝꯖꯔꯤꯕ ꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯐꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣই ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯨꯠꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯐꯝꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯌꯨꯝ ꯌꯨꯝꯗ ꯊꯣꯡ ꯂꯣꯜꯂꯒ ꯆꯪꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜ samla mai nulle gwang kriu kan mai khautai moirang bazar hardware association tuang members aju ni gwang ka jaw lokane kandi gabam guthui khau tatkai ba mai kumna Manipur khauni asai Directorate of Environment and Climate Change Government of Manipur roi leng mai World Ozone Day kamong hairok part 2 Bimol Lekai Community Hall khau takai kan the Advancing Climate Action to mai ladun lam khau Environmental Information Awareness Capacity Building akhani livelihood program helps Manipur right leng mai kamung khautai Directorate of Environment and Climate Change to Development Officer Dr. El Bijen Maitai right kamung Bampi Educationist and Social Motivator A Premananda Sharma right kamung Kaipau EVC Club tuang Secretary TH Boboy Singh Tree Planters Organization for Safe Environment Secretary and Bijen Maitai Khani Eco Network Hairok President Sintha Laisram Kaniroi Gwanggajaw Lokone Kamong Khautai Manipur University Department of Biotechnology Guest Faculty Dr. Lema Pokpam Tikendra Singh Directorate Environment and Climate Change Wetland Project Assistant Konthaujam Pusparani Devi Khani Department of Development Officer Dr. El Bijen Maitai Resource Person Chuna Latsalokone Development Officer Dr. El Bijen Roisa Kamai Kyutho Kandi Kholungba Mai Mansai Khani Rig Mai Khawring Kata na hai ozone layer naina ba mai pan roi ringam bam tungai tuna sai kandi khau scientist aju roi ozone layer ta kan khang garam na ba mai khau kandi kholungba mai mansai ka goi ro ni machuang lo ni mai thawe tuna ni sa kanai
ozone layer ka biu ni mai tan lam ka goi hai in thak di kho tunani sha kane Teret muk lagi ba 6.56 jawab bidan jina apika pikpa wakalonda apika pikpa thabak khara jum thong nai dana khak dana torpu tara gadi ozone kan bagi scientist sin hona riba asong bi report sida ai khoina chainga ko pi gane hoi honari am kana ozone ji sem ga ai khoina laboratory da sunglaga balloon da pukhat laga mathak da pokhaya laga hodana leriba none longmai district bangkho nai mai longmai part 1 khau tat ka mai ka gan asa hu thang ting riu ran na riu ka mai khau tai roi kan di kak bak pat kan mai kan di kasit kan mai roi kalam suna longmai part 1 khau nai mai SDO block khau kai khun chikiu bu khau roi man sai gan tamru na padai hai relief camp bam kai na ba me relief camp khau tai ka ge nai mai tu jang khangan na district administration none roi jaw sin gulo na ba me Manipur government jathang roi geologist akhani department pungu khoroi expert team gong na kandi tai survey akhani te sukan metang kandi kakbak maibam khotai lungnu mok pijang roi longmai part 1 tuang nampu ko goi roi nam gathan jaw ta kan metang asai hai development committee longmai 1 roi jai longmai bang khau longmai part 1 akhani longmai part 2 nam kanai ka khonai mai ingin duan cheng hai asai roi JCB sinsu na tan khau kan the Development Committee tong convener Gongjai Kam Swan Secretary Tibuan Gang Mai Co convener Gailung Gang Mai Joint Secretary Lanbung Gang Mai Cashier Jaujen Thai Rong Mai Khani Nam Dong Leaders Aju Rai Kwang Gazao Na Tan Chap No Kone Mi Tuang Cheng Tan Thao Ni Mai Khau Long Mai Part 1 Baptist Church Pastor Migui Ka Mai Roi Rawang Khau Kolum Lam Na Tan Thao Kone Intaungan Milung Khau Long Mai Part 1 Khau Ba Mai Leaders Khani Charai Aju Rai Donation Sulaw Na Mi Tuang Tan Hai tan kai bam tungai tura ni sai imbu na government back khoroi ka ge na me developmental project chin thau no mai khani chengpum ka sia mai water supply electricity khani ka ge na me tan lam aju kho tan go lau pudiu khangni ka haw na ba mai tuna sai Department of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, CAP and PD, Government of Manipur, SI, District Supply Officer Thaubal Roy, Lilong Thaubal Khani Yaripok Bazar Khau Tuzang Me Pochai Kaman Inta na tipakante Thaubal Melgrang khau tai kai kan mai khau tai napsam kiji ringu khau jingga phaitisa drek dai soyabin thau half liter khau rek chrup na pungu tilau kiji kha khau lopa rek chanai hawai kangtak kiji khat khau rek chrup na pungu mosori kiji khat khau rek chakiu khani alu kiji khat khau rek dai khang tipa kan the MGNREGA scheme bangkho asai none district bangkho nai mai longmai part 4 national highway 37 khau right aga dithwa kai mai cheng talo kane MGNREGA scheme tan hai India government roi kum 2005 September khau jang phai khat tong tan phi hai rural area khoba mai kai khun ka thui khang ti me ta ne Manipur tuang suna MGNREGA tan phi hai ne khat khau phainai rikchrup ko tang bam the Manipur ka bam ka thui khau kai luang ka siam khang kai luang tuang cheng dui thuak khani kai luang long khau ka ge nai mai tan duan aju talana India hai dai thau mai country su kang ka siam pat mai scheme ma khare tingkum khau jang phai khat hai job ka tan tang mak mai pai na ariu na ba me khani tingkum akhat tuang jang phi hai kai luang ka thui tuang job card holder ka thui roi phang tang ma na ba me intaw ka gan khau job ka tan hai GPS photo ka bana tan mana sian latu mai kailong painani naina ba mai tuna sai MGNREGA scheme hai insana government roi sian tigong mai kumna man sai lungning khau akhat na ba mai job card tan mai tingkum khau jang phaikat hai talana kailong ka siam mi thai aniu kandi hai kalun gai mai khau khani kailong than thik mai development tan aju khau imbu kunambam puni Home Department Government of Manipur Commissioner N Ashok Kumar Roti Thai pa kamai thailai na Manipur tuang injang district Infal East Infal West Thaubal Kakching khani Bisnupur khau tagan ansa internet thinglo kan mai tai asa iro internet hai temporary kang lalau dat punithe tuna ti thai pa kante internet lalau dat pu khau internet chenba me ka thui roi ram thai na sinsu lo padu kang ni sa kane Higher and Technical Education Department Government of Manipur Joint Secretary Laisram Doli Devi Roti Thai pa kamai thailai na Higher and Technical Education Department Bangkho nai mai Manipur Government School College Aided College Private College ka goi hai intuan September ru nasanai khoroi landat ngam punithe tuna sakane cham ngal lo the puna mitung channel khosam ti thai gonglau khang mobile number 7629019486 akhani
7005127334 khau ti thai gong long nu we ton ku the